Nkomulingo gumwe gukonjera amanu mu kibiina kya NRM aba NRM muri Kanungu batandikireho ehuru yo kuhindura ababeire batari nabo okubeegitaho. Dr. Chris Baryomunsi, Minister wa ICT na National Guidance nuwakurire hurreji kandi abantu nyamwingi barugiro mu kibiina kya FDC bazo mu kya NRM. Nyowe kabando muntu wa FDC shandagira kizabesije nkanda jasizabeje kuchonka bajyo munsi nyesha yona nawe kadajaki ndamuhakarura shati ya wa kizabesije atanaruga atanaza kahe wa president nyona bahamagazi abashirija ni mubasa kubareta Nyekundiire kandi nitwena mu byomwe cyabasika buryo magira ki azo Nyekundiire. Abatura bashikiraha barebira okutangara abo kutunga omugisha gwo kureba endejo omurundu gwo kubanza mu kyanga cyabo kandi ekibajemeserizo kwirukana no kutabana okugikwataho obwe bari kutangira Minister wabo Dr. Chris Baryomunsi. Minister niyo wa minister okubanza okutambula mu ndejo kisha rutenga adateka kabushabira no alinganisha kula taho okisitana machi Ebi byona bibireho akutongoza ekibiina kya NRM Nyekundiire omugombora ya kinaba obwe bebembize enjiri yo kukwatanisa no konjera omutindo gw'entunguko omu maka g'abantu. Kandi twatongoza NRM Nyekundiire group abwegombora ya Rutenga na town council ya Rutenga. Nyekundiire ko kubirisa ya kigambire yokana mu nkoro robo urubo urukushuhera ababire bagenzire. Amakuru agagasha kwa Hweza Wilfred.